Akatsi Government Hospital, Hospital Kasee, edi akotene wo from Mantam no emu. And I'm saying one more here mu ye pa one more how ahodo ne fa Kasee no nsuyiri ababeto hospital no na enro de ye to ye kura na nye ja wo kura ha won madwene ye ene ne ma ahodo bi eto sini ho a Adom TV Kasee eto so. Compensation for swimming in the hospital. Have you seen something? Online play. Akatsi Hospital. Mayankwa Humano so na administrator ya owa Akatsi Government Hospital Ora Mawuli Asimenu. Yane no any enkomo Ora Mawuli Asimenu. Good afternoon and welcome to Adom TV Premtobre News. Good afternoon, Sister Fia. Yeah, thank you so much. Sister Fia, and I'm Mrs. Efia Mankwa Tamaklo no aye. Yeah, that's papa. Sesia wujina hin sesia. Papa mo Akatsi Hospital. Mo jumam. Enro nso ne to ye no, e de na course wo hospital ho. Nso ne to no Gana ye be secret roofing. So the Omesi Hospital no. Secret roofing and Omesi parapet wall a roofing no we share. Nso ne to ye no ekokojina roofing no that a slope no na slope na roofing is slope no so no. Enye sharp enough. Nso no nso no ko ta asoro ho. Nso no enyunu through the ceiling egu ward mu ho, especially male ward, female ward, any theater. Into a certain no mabe ama ho nyina yensu nko ya hwe so no fitinra bisine asisi na ye hwe ewie anu odi o enti akoba no sa no forward mission obi o yare ontumi sore bi adrip bi si no so ne ade enti mo ye ne say ye show mo a bit na show mo ye show mo a bit na show mo na and I refer to other places because in certain stores no a togo fan and electrical cables no bulbs no so see light of block no so electrical appliances near there because in so you bulbs no ho into no now I will say refer patients no so other facilities are obeying other hospitals are obeying. Me assure say when ye di kan ni a nsu ato a aha musa enti ye ne nkanea nom ni ade no say na musi ba ne sa musi ye madwuma fa ye dwuma fa me ka say when ye first time nsu ato a aba hospital ho na say ward ho ye my dwuma have 5 years my dwuma have 5 years e we first time aba ne ta but any mal nsu bia e beto bia na unify theater because of said theater no musi ni ntino today na make an secret roofing no slope na no nye den so no to na ejina ho and afei na so we to na no den kakra nti ne afei affect the other world na make an na make so enti no kasa ye kasa nyina achi ya mo hawe ya besi bi e de amamo enti di enti mi moving ko honom but just say Matesi yesi foforo de amamo ade enti ne enti moving ko honom sebe ya oha wo ya mo fa mo titiri nsuo to kakra bia na eyiri eba hospital ho ne betwa ade enti ne enko new project na ya ye de amamo no there is omugusu si a omunti nwie o di say I stall kakra project was stand kakra but omugusu omusi a omunti nwie no how long ni na ya jesi ya started da bena ka wasi ewie da ben na up till now ye nwie ye omunwie ye rufudi ye zo omunwie ye me ba 5 years ni fienu ni di omugusu omunwie ye enfienum no ba ye na started ya na ba ye kra na ya started dada omu twase ansa na me ba na okra be di 5 years kra na ye nwie na nchemu be na omudi amamo de na delay oh and contractor no na
your report to no say or message a contractor na my yen say she bio no ya da be no idea fear na say idea fe any ente hwenti process internet yeah expecting say enumenu ya na ombe but you for organize service in for ba ya kan say enye because say de no awo kan mini hobby nanso say bia mebusuani bi wa admission na no minim say hospital ade ho kwoto na be wi a kire nsuo say nwunu gu no so eyemfidie na de ye adwuma nyina ahoodene ene ye say adum nkane ye nti say operation bi na ekoso a na just say si nti when ye ntimi nka say oh process till when 5 years ni so we are in the process so they know what kind na hey Mr. Menu Menu yes but why enti na kura na say na wo patch administrator then na wo ye ni sese because ye na say ja ye hia potin ni say ni hia potin ni say so no toy no ye normal sese you normal ni bi asese the fan your box so no toy na togu ye yi so your mattress so enti ni ye mu a ye hia no any say philanthropist any Aveno traditional area omo free area mu ha Akatsi ha omo mebo enyo omo a enya blanket enya bed sheet enya blanket enya bed sheet enya box na ayemi how to see yate Mr. Asimenu yedase papa ti e besa ba onche bianu abahwe mpanifo breben wo mo ba beye whilst I hear train side of over boy mattress and light. Sir, yeah, that's it. Papa.